me say di nkomo na Dr. Sharp the demon chaser wasat na say ono ba o ye illustration ma hu aduro de ba ma galo egum se de obehwie no nyina e wo TV so na wo ba na se wonye hoho sanse wuni mama mre no dada Dr. Sharp mache megozo enen so ya da foforo awrade aye me na mka kire Dr. Sharp the demon chaser ba ko pe ye ni nkomo ene de ne de ma ya hwefo Dr. Sharp eye hwan Dr. Sharp de obi enim ni onim no na ebia obia ne baabia na godie ko what ya say mema no obi wo no na ne ho aton na ne ho fa na onyare a ohu se Herbal beto pe obechimo pe sports what ya say bibi mia ne de a aha obia ne baabia na adwene ko enti wo na won hu mfa wo ne ade aden de bebere nim yen what ya say ena nipa dodo na so nim ye because yesa so bibi yare ne esa ne yade a enya dan ya obebi sa ehu baby onya yare sa no yes se what ya say aha ejidudu na nim Dr. Sharp sa na tie esanse ye boa nyame na mahaban so ye de boa nipa na ewo omanum nyina na obia gise ne wantu anamo anya de ben amen ye de ende na onu ankasa na asema na onu an pe ne bre na onu an pe se otu ni sikagu on se ni aya edu ba bi ye sa no so no on se ebi mutimi ye nkrofo ade ma ne ye o mo ya pa no magina so obi wo no ma ohu obi a na wabu ni se oye gimefo na adwene na woni tim na nyo na abogum ubu ni so agimefo o da ngini sika o da no bu ni kwasea ebi oba bi wo no mo mpe be ma bi oba da na gini sika dia sa ne o mani nyina se wo ya bone dia ye wo ye or how to me ba so anytime yes na se wo nya bone a wo nya kalabule enyu obi a sika na se ni mimi nim se maduro ye de ma wo be ye yinte me de atoso se me ye ma na nya me ma wo your friend is saying 15,000 Ghana it's 150 million okay what me do sika angasa so be ma sai publish kura no obi ante what na me ni maduro ntino minimum say no nka me nyimi se ba betronom de sa asem kase we atudwa o momo TV we so na TV o gba wa so kura ni ba bi ebedu Adom gba wa so a e kwa chire pa e kwa chire what de me chire sa enti bebre na on ne na me chire na eno obi wo no ma no so apade a sunsuma obetimi ebia ahaw bi onu akitabi ti obu ni kwase otimi de haw apart from no se wonya za onkwaza obia onkwa obi kalabule wonko wate ne meche arase a nyankopon kura no ontimi nsole ntiawo na se yare na abade a obetimi ahwem ase atu amane yade ankasa na yade makakau yade enti no obi wo no ma me kire wade o ade enti na wa wunim se wadwene mu nyo obi abone nanso so no wo so yade no won nine be 5 years ni enti no wangasa na ye o se obi di ade agu onum no wati aso o de dia na ade agu o pati na mechon onso no ano ne conscience ne chense obi di bibia agu onum no waye de be en wati aso enso bia obi mfa bibia angu ho pati na mechon enti yade amakeke eno na ya bo modern obi baba no onse obi be kwa bosumfie ebi antoanya maso anase ayi no se bosom na che na ubonsu wa ye week na wa pratete o ansa na bosom no ayede ben ade achiwade na omode aka no enam so momutimi de achiwade aka no bo no e ma ne tete sa bi okura mpa yesoa no what the mechonas ansa na wa ye nuoma manama ne sa ode achiwade aka sa de no eja ma adwobra ba manipa ne hwan de ben ato no nti Dr. Sharp yare be na wo hwe yes yade bia apart from achacha kwata ena kompo ena mumu yade bia sa kidney problem hole in heart liver problem kidney problem o da so a me ba cha oba wa ho ode ko fam kura na yiketua bi make up amede manipa ayini aduroni me ayini galo amede adurogum ni kap ne yeketua na ya nya bi wa nti galo ni
wo stroke condemn wa what if you chema we ne de beba me honum gallon ni baabi wo honum mienu we mienu na e gallon me gallon ni ane e wo yade no binom susu wo honum bibi te se twere epilepsy say eno na aduro nti se cap na no de kire disposal ketwa no nipa no wanyina ai we twa 50 years ya me de man pe ebeti akọ okay yade ebejai kura anya ya ai mabiem ai kura ayi etwere ai ebekokura asema saa pepepe ene yedete wate ne mecho na se aha ebekokura mabiem no bi ho no ma na wiki no won se de na bo na ho de ni na yi ni sa ene be me ya ma na galo mu de enti oba no na bia sika no nso ya yedika ma no we ne yede no na te prepare the system na yede prepare ne yede eno na ate beta yeketu abi ene yede ma se wate ne mecha enti ne edi akira ama yade no entimi nkọ no ni ahwehwem ni asere de ama enti ya onom no yade bia ni onom a ebebe onom a entimi nkọ asthma ekọ liver problem kidney problem hole in heart yesa ekọ cancer ulcer eya adekete kura mema o ulcer duro sesia mema odi wa che ne hyeto gise bia okọ no wa che mema o duro ne sesia mema odi ese mekoto ulcer ne ma maame mewo yef asthma asthma na chiwade pa ni wisie wisie so me wo na duro bi wo onom wo sanka wa asthma se ye be ye ni epun ye wisie aduro na nka se nti yadu sham se wisie no fa so anaka se ayaresa na ba no nti wo mansi wo beti ma che wisie no be ye yi be e bi kura mpa be 15 minutes e bi amena me kro se pi what ya se ade bi ya no ye woni ade ye ene se ne ye na nkasa eyeye enti na bebre no entimi anya de ben enya ahoto bebre enya yaresa ene obi wo no ma aduro no ayese ewo fi ono mukura no na se wansomsom pa amaya mfa ho enioma ade amana me ba to ontimi nye nti be wo se nuafo mienu wo ebia nuafo mienu wo mu nyina ye nuanom na baako ni mbobo eche baako wati ase baako yese baako pe police baako pe soja se won se ne ade na kwakwe obi a ne ne ye de ama no ene ne sunsum ni ade de ama no bet se osum yi a ene ye de sunsum ma wo ya ahoden ne a eburu adwen ene de ben ene enti ase so owi atetefo no samse papa se ene ne maame se osum nyame ansa na nyame yi sa akra no de aye de ben e de ama no wọ́n sẹ́ ni adé nìtìyẹ eti sáà náà yà ẹnìọ́mà ni yẹ diẹ bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ eti yẹ họ́ nomu no ni ẹ̀tọ́ so biem mẹ́mẹ́ nye bribe okay mẹ́ nye bribe ọmọ ọba nomu no dodo yìí nyinaa no mẹ́ sísẹ mẹ́mẹ́ yẹ adé ma o mẹ́ bá kyẹw apart from ni ẹ bẹ jọ no mẹ́ nyẹ osi kaa kura mẹ́ sẹ ẹ̀ntọ́ mẹ́ kyẹ mẹ́ mpẹ́ mi a mẹ́ bọ́ fọ́ no mẹ́ bọ́ fọ́ no mẹ́ gyini di kaa bi a mpẹ́ bi o bẹ tẹ̀mẹ́ tọ́ ama mi. Enti wunya obi abehwe na chede me nyo bi achede yare eko okay entuma na adebo de yin o hwan me mpe emfa ma me nya kra se me meka se me daase me ka kire omfa ma na me mpe wate na me kire na se sa na tie nti no hu se me nye bribe enu mpo na ye yin no me nye na wo de sunsumu bribe bi aba se e bi ani pesu machine no sei enti na me nyoma nyina no me ya enti minya de emfere menye bribe yenwe Dr. Sharp wakache wo fa hen so BTA sabre ya location ya kaswa yenye delivery oba bia gise oba kaswa akra kaswa abrotrefo pe ena ye delivery de komo once obi obetwa plenty kitiaba na ye ka bebre ebi nso ni papers nti omopa na ye di amam na wo Ghana no ba bia bolega wa ba bia dia obaba kaswa akra kaswa udu kaswa si overhead na se so si overhead na se a no afaka eko new market ba bidi bank bidi ADB bank wusu ADB bank wonom na no no afansa right ufansa right a fitting shop bi ye de ben ewo menu om na ye de ben e share wo everyday bi aso no me ya adwuma e na oba me on ma consultation no eye 200 Ghana cedi eno no ye osunsuma de ye what ase ehu enioma nkasa u profile ni nyina sadete enti eno no ye ge eno kura nya che ayi na aba be ye na enti number no ye say number no
050 554 19 96 050 554 19 96 0266 14 another 14 6 9 WhatsApp the announce 020 489 7454 okay oba obo an kakra sika na nso a ya ma waduro oje duro no na utuatia no nkakra me mo maduro say so a udi mirika oba akopɛ ba bia bosia obi a na odi aba wa be pa yare hye ebusia na say Dr. Sharp the demon chaser no kaso a wo numbers na go screen so no WhatsApp number na chat on Vodafone no ewo abrochia no anso send voice note na nkomodie ekoso me da me ho aba na awoda passion konkoma madam Emma Ajoa Apia Osei Dua ono ya director of communications Emma corporate affairs Zoom Lion Ghana wodwuma ye fonyina se omo we show happy birthday Accra Grammar School so Accra Grammar School ye wo yibi akwada bi wo ho Giovanni Ampoma Chumasi Nursery 2 wanya mfinhia ennan enne ne papa opanyi Chumasi say obehye no happy birthday ye dan ye ho aba ho sepe sister Sandy bi ye guy e krado PSC stars so abedru enti etwaso